Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ga snimamo na mobitelu i danas ću Lyrics prankovat svoju prijateljicu. Znači, jedva čekam koja će biti reakcija. Znači, Let Me Love You, pjesma, Lyrics, idemo prvu kiticu, ne, vidi ga, tako, copy, Viber, paste, up, idem pripremiti odmah drugu, tako, copy. Ajde, daj. Jesu, vidjela je. Na hrvatski, molim. Idemo sljedeće pripremiti. Tako. Copy. Ajde, daj napiši nešto. Napiši nešto. Evo je, piši nešto. Na hrvatski, molim. Pa neću na hrvatski, evo ti na engleski. Ovo ćeš razumjeti, garant. Copy. Ajde, daj. Šta ti to znači? Odi pogledat na Google Translator. Ok, idemo sljedeći pripremiti. Znači, odmah ću, jer tako ide. Tako, čekaj. What do you mean? Seriously? Da, ajde, još ćemo ovu. To. Tak. Copy. To. Molim te na hrvatski. Ok, čekaj, samo sekunda. Ajde, to trebaš. Dobro, čekaj. Ako već hoće na hrvatski, onda ćemo ovako. Čekaj. Šta mi je? Marino, gubim strpljenja, šta je tebi? Vidit ćeš, čekaj. Tako, ma daj, copy. Cijeli, tako. Copy, onda idemo pak na translator, čisto da je prevedemo jednu kiticu. Daj. Paste. Da, ajde. Ne brini ti ništa. Još ću ja tebe zezat. Tako. Ne. Sad ću ju cijeli.
Evo ti prijevod. Zašto meni šalješ? Ne znam. Šta mi mislite? Ajde, napišite mi u komentari šta mislite zašto njoj šaljem. Ma niš ti to nije. Samo lyric prank. To je pošalji. I onda kad smo već kod toga pozdravi YouTube. Sad ćeš me ubiti, pa šta si to snimao? Pa reci bok YouTube. Bok YouTube. Ok. To je bilo to od ovog videa, ja se nadam da vam se svidio. Ako je, ostavite like, share i subscribe. To je bio prank na moju prijateljicu. I napišite u komentare šta mislite zašto ja to njoj šaljem. To je bilo to, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!